Kani kadika Pati CTV. Kum shibinta ban pene pensa ela kariti ka dustur. Katkum ka jinglong tenrai belabu penta nadu kilong shwa ki man shwa. Ka torbar karai nongtung menta ka snemru kala peteng ban pelong ya ka shat tenrai pelatip kum ka shat la kampong. Ka bade ka jing shat tenrai hapo karai nongtung baha bari boy district. Ya kani ka shat la kampong la pelong a pelau ka mangkathiang upper primary school umpa win ha ka bau Dr. Didi Lapang MLA ka nongpo constituency padunong ai boj parang ba du ka sarkar jila lawan benchimenta ku mukongsan ha ka jingedon lang ba Ronnie V Lingdo MLA ka Miliam constituency baru badairu menteri badipet ya katanan arts and culture ku musumbot kongsan Deputy Commissioner Kariboy District CP Kot Mare SP Kariboy Ram Singh Acting CM Kahima Miliam Upa EM Ricky Nelson CM ADM Kariboy ba DP Karsati pat kentubru kiwi ki riurang ba na ka district. Sim man aba pe khat yai công mem bay ba thian man mai ka smi ngale bella ngale tuai tang di tai bian công mem bay ngano kuslai joy ngare uno ketong abhi Manai kasni kong empi dom isu pelan Abawat hai kong empim ngajau man Snogman shibune banwan yukya tagarait nongtung yopi legendu yosim hayeng jengalawan menekendu hangope kalau orang yosim kerta kepada Islam kasur kepada jam kernyang kepada jerong ngai udon peting perkat kepada jengai ngai dikwi ke kalawai ke pernai snow tenat sobaha bagarai notung kan sakmalanti kan ja ka teng jongka bahkan nam ka burom jongka on tap hakendo sai sempat ikon samla bagi rang samla kinyaya kini lum jangam kebala ong wala ai try hani but kini ikon yoga raino tidong kilong ki maulanai bakordor hakaloi yoga dongri boy ka mekalya karindia barka partai barokawai Kani kadika Pati CTV.